Kathai mau senram glasu temen sanyum klem ipu ipeng hakini post nem bralek nakadau ba sneu pelat kasrok nadu kajingrit jongka. Henrai om slem syu kan sakhi samla biang bat kan sa irong bha namar baksoka ka kre sya wan penhe bat pen bhano ya kadi kasrok ka badon kam ha kham tam bakathai mau senram kadi kejeka jingok kai ka ponam bha ha perthei kumbalong kasora. UMLA ka mau senram ba olan sing suin ulong ba mentaka kenti ka thai mau senram ka kre ban sariam ya ki jinglong samla biang nama ba ya ka srok nadu wailoi shadu plangwan broi bat na plangwan broi shadu khatsan ban yaso bat ka srok na nongna ka ya sya ka jing penhe na wailoi sha plangwan broi lamang sispa khnai foi krul ka bijrong apu pra kilometer ka man sachna penhe san point san meter kat kum ke intermediate route bat ka jing khottenda kan sedang no sien ya kan ni ka srok lamang pisa na ka world bank kat ba ya kasrok na plangwan broi shadu kat pra ban yaso berksrok na nongna lamang aspa prapsan krul bat layo ban pentrai da company dhar ban sedang no sian ya kini kam ba ka now plong bro shidu khatpran ranikor katu tekandon kai ke jingking ke he ba umpong dia katu la wat sanction kerpang na po gol bang ya tu jingking ro krimen hapo arsne mu de tengah krimen ban ladep filosof pikai ke ship yang ngomong seram kalau ngomong na wailoi siya plong bro ko nyai lemba ketika wailoi ko norim nata ka mausan ram nata ka wa molong dia nata ka mau kasain mau rapat mau soa ken ba bat plong bro kita gisnong bro ke nyai lemba kan esok kan yo street light but kindon lagi ki footpath ki ba hagini gisnong ba compare kan ka sro ka compare na gi wei chung anglo chung kino shong ko so islam ta kuno ka lek poi odlong bare kam lao shutai khne kani ka sro ka pi how it happen kani ka sro ka ba laang not lasem ba kari bentik new shape namar ba pi lar pi poisra nikor ka sro intermediate ka ba poisra du ba mara telada kani kam de ko jingi kalong half done terangkan bagi jingdon juga nika jing simkhya jung deputy chief minister honorable deputy chief minister ba prestun tonsong rangkat ba chief minister kila simkhya ya kani bad ba kila don ke jing simkhya lada system tam mata bagi di ban penuh long ya kani sro te ngasutnat ba kani ke MDA 2 government kala le shibun kini ai badan kam dak bataka constituency mosram kamtam ya ka road infrastructure not only road infrastructure ki bobon ka health service ai bobon mata kiwi sektor kelale ek lak bentak badi benle kini street light berki footpath tang hagi snong ke bayak lembak nesro not throughout the streets tang gisnong ke bayak lembak nesro ki payment shoulder part ki momut bakawit kan khamhe bani ka specification kodon 5.5 kan khamhe begidon jaga ki bahe gin sengrong gitu ro 1.1 meter to 1 meter on either side baru aliang nakui kaliang shimitar lan shimitar duna tekemut kala khame usrong ikene gele de pembain makol bangga tang ban jurip teman penbiang ya sorbe kan ke ol bang sipor de isnem tama jing trilang jing irang basnong ka jing trilang irang basnong ka jing tri sistem ke department ke konsultansi kala penlong ya kan skim balong bajob halor ke instruction baga government kala ai lembaga pilu di department apa kali stretch agne kinon ki ibari kemdadi tham ki bridge ki ba bari ki kita ni ki bridge pi kasrok kabadina wilosia kabadina flon bro shadu khatpra srok nona kemudian ba ka pendem saw pomblang umpung ter ketung ladep kren ketung li sanction aspa proposal klur teketul ladep alot do gi tre hidhar company bat mata ka setting gegek yakikam nagbanta banbu kekali kalana ya syahmat teman pat ngil pengkre se ko sang tenda ke ba ngiyo na wilo siplon bro kani ke badi R4 new kilometer te kani kelas R4 kilometer mar bahagi sya R4 new
tang ba kami afu fra kilometer nomor ba kaya baru arliang ya kau sinong musram kawi kaya na station musram ba kawi kaya na dong siliang tu nakata-kata ka poin ka afu fra kilometer point something tu ka sanction ni kan isrok ka di shis pa khandai fui klur tu sian ni kan ngin sa khot tender no bat pentri no ya kan ni sanction nak bang but ka compare kan isrok ka compare nomor ba hoi ka di intermediate route tambah ka specification intermediate route ka di 5.5 ika width tandai ni ka compare nomor ba kan ni ka intermediate route ka bana wilo si plawon roy ka ba aru fra kilometer kisnong ki ba yai lamba kan isrok baru kan street light kata di ka compare kan ya ka scheme ni but kisnong ki ba yai lamba kan isrok kan yo baru footpath kata kejing itna di kejing jong ka surok but kawai ka kam kerpang golong ba kawit ka di 5.5 hundred kidan ki pavement shoulder ki ba shiteng 0.5 meter up to 1 meter on either side abaro arliang tegamut kawit telok no ka kambisu tang hagi jaka bagi balong ban penhe kani ka surok kidan pavement shoulder ki ba kilapan poy kan 100.5 meter kawit tu kan long ka itnat lah kan isrok kan compare banding kan isrok bayat mo flang hoi loy kita ada gelong kecing itnat ban ka kermen ba season bangilo khotandar tengah trai ba ge jingtrei la rang slap lan ni kidon ki jingtrei mo isna ke balong masdang no kidon ki jingtrei bangin sedang larang ro tengah kermen ba kamosram ko mala kren assembly kan sa isam labiang ngakermen ba da jingdap igni isrok kan sa itnat ka mosram kan sa wan ha kadur jong ka kadur ka patmai new shape totally iki extra project kalong naga PMGSY kini ki phase 4 ki bangi kini ki bagi phase 4 ki ba ila sorbe hadu shipotuli ki sinong hapo mosram konstruksi mata tengah kermen daga jinyo igni la daga yo sanction sigini kemut kamdon siu ka sinong ka balong unconnected hapo ka mosram konstitusi margal de penolo shipotuli sinong ki ba klem pat poisro tengah kermen ba ladang iyo sanction segini tengah mut gimnon siu ki sinong ba klem poisro Penyo, than jong pi. aga than yu jungi pay manta ka 1000 per PSC ka lodong ka main building almost 80% completion tomata la khotendar sia ki quarter jongi nos quarter jongi doktor quarter jongi staff fencing ya ka tu ka PSC borok we po 1000 per jawab ka badon halang semput 1000 per tika to under the tendering process is underway gila khotendar ban la complete diga tu gini i baga 1000 per ka lodon na new shape menta ban ngindon haka jaka bangidon lightly ki PSC ngindon southly sorry haki jaka bangidon ngidon takadangar haki jaka bangidon lightly ngidon southly PSC bat kawi ka CSC jingtmu ba menta ba government ba ngidi bandon no ki kuatar habaro ki PSC temutan ngila pengkre ban bangin yo kuatar sakadangar ngin yo kuatar no ko batmai nata ka rengkur ngin yo kuatar batmai nata sahamosam si ngin yo kuatar tmai biang marham tu ngidon posting ar saung doktor tu artli gitu kuatar doktor batmai ngin yo no taro